chin cherry group register to thiam no mi ma cha hi grak to tha i chin cherry group register to hi a foi mi te se e register te mi ni click la ye e ka zong username la email id ma chun atang a hen hmanh checks te mi te he ka zong e verification wall por kha na tel pek ma chulon se e ma sabi kan min na tel pek la register John Mark today John Mark gmail.com cái cao rồi trong người mi trả bor khá để tiêu piak na lại hoàn lâu không chân hoàn lâu anh tích hành thì có là register cái click cái đi chẳng any email can check piak lại tham nên email kan online email inbox akan carak lut ni lại ye chin cherry group min kan carak lut ni la ma ka ma kan zau piak ta than la ka zon hin CCG then you are use some name and password mi ka ma kan click piak na ma zau piak la na user name kan ni se ma chun na password kan mi sim hi na thlen than te na du chun remember me hi chon nang mana du lau ka se kau te remember me na tia khan chon zong zang na hai ong lam che se kau login login ke to hi ka zon he ka lut khau chang na ka zon ni nang ma profile ti mi na ka le kan edit na profile la log out ti mi ma ka kha na du chin edit profile kan to piak lai na du chon ni ka zon hin correct picture ti mi rong na du chin ta ko smo first name last name kan hai ter piak la na password kha na du kan chuna thal na thlen piak ma to nai ta kha thai hal cha kan thal kan hai thlen piak la mi che sa ka an update profile ta la na password zong ka thang chung alright mình cancel la phần lo comment to Ning rak zau than te